Ay kaya ila ikender rongso dom sango hite chule kitbang candle choi lo imbal immobile long sita iket ba heu hi Hite condolence service, lighting of candle, the boltawing to be followed by condolence service the in mandiwahi. Hite man piding ilam kay divin puribren tangkulin kibgen ama makay nanoya hite condolence service in mandiwahin. Aman apat and mansay tingle kutu artis wakuna igamhilo hamti lahi it's ngay sakit diwahi. chule dong siten tu chung program committee ho langa hungwen lang hilaya pa vui ho jong hi jima saho zanagat sana langa hi pa vui ho jong tu chung committee ho en langa hung koi lo na Program Committee Modbung Area, Mahozo se Hilangahin, Red Flying Ceremony Imandiwahin, Hatsi in Hongleo Chunkipa Omite. Red Flying Ceremony Pavui, Hizi, Sopi, so the Katle Som Lidali, Zima Sahohin ko, Jele Amaho, Akipaldo now, Zanale, Naidu Navetsana, Hizi Pavui hi, Committee Hon, Hatsi Ahin Koidiwihi. Maybe ho Timotin ikender utong sangote Zana ipi pero hiin ilung hem na ibat sa pero hizi sun limlong ta ibol diw yang dei sa hiziin hijapan la yaw silong sitain So, home saya let to in condolence service imapuining win Pastor Reverend po pa ipilo tawin. Idin jing layon ichi condolence part some second in lang kating thu chang khat chang ni in sing kating so ting le taw na khana ka hin nei le chi condolence service ene ki man sat na di hin ten meeting hall le mi ma sa hon ane seo tham khat quotation ka hin bol no men nam pilun lai une lonin ane station muchi ki tu ho amon lo le aga om the boy dunia 144 enammi ti saho hi enamu mutsi hi martyrs and kiti hi khamtha ahung hungding ho adinga zalena aman ki pi hi din mi ching khan na sei ne hi martyr ho ti san hi nam pi adinga mutsi hi tin meeting khat in jong ana sei ki ni na hi Aleister Crowley ki pa na sei na chun malter ho hin mi him la a tu sim di ta asim do ve akiki ni na hi Ram Prasad ki pa great revolutionary pa na sei na chun pakai inde a zakhat ve nei pen sa in ahin kapin sanin kagama dinga kahin kho kapi theina ding zom nei pi tha ina tinahi Bible sang khatanin siming ting ting na tawn na nei tu hin Revelation bungup sang som ama ho chun osang tai na samun vo pakai khim le kita thutan na chile leise chung cheng ho chunga ke ho ti san aso phula ding chu I ti chan na khongai ding ham ati bin hi Genesis bungli chang som chun ipinabo hita naso pipa ti san chu tola konin ke malam henglam ong pe pengin hi
inami pi hin kholem ho ilung thim ko piwa geldo pumin kema bon sawa thangen taw na hin nei ka ting na hon jong nang mo lung thim sia pathen ana bon tin ken taw na hin nei ka te le thissa na ning na khum khazi bangin tunin kan namu zale na dingin paka hi chi thissa he ning nei khum kha pi di ben na ko ma ka taw ni tunin ahong ki khom selai mona ong ho zo sen at se sa in kholem ka so te ho kalai na hoven ka gel da oven hitsi mo hilova kanamu kinet na le kanamu zale na zong nei so pi tha di wa na pan pi na zong ka hin ngai sa na kapag Jesus na ko ma ko hong tao hi amen ki ma phat chen si tan te hello tuin igam hilong ti la sa ding in artist so din na ineve